Hello perlok yang sombha yang phi chapa YouTube channel jonga te hakane ki video pat menta sing ani thoi phi kumno ba phin ya Instagram follower free om dai da ka basiu te dan ki bakali yang amo la ni aman ya free Instagram follower te hakata badan free te om la ki ong hana phi la ni aman menang ni emo man ya ba 90% be klem non rap te donasi rahan rai nga ta tangam la re rai nyu power sen te phin ya be non drop te phin dai ra phin dan ra jing las watch tang karu te hang ne ngan pani phi ha kane ke video te sng bhai pe bat nga hado ko ba kut jong kane ka video te perlok ha kane ka video ngan ong phi ba kita ki balang wan thamai welcome phi so ba subscribe ye kane channel ngan pan mi kham ki video ba kum kine ba na kapor se kapor gitu ki balarim ki perlo ki baju pai ki channel jonga bam pada subscribe sem ha subscribe pin kam dai ka ba sab ai phi ban subscribe tip si bon ki information ki bangan sa upload na kapor se kapor wala ki dan ki comment ba ong yang hana halor ka be halor ka silur dang ka be rom lele kat banganang ai ngan share ai namaram dai ki ching start jonga ka dai ka ba ai sung phau play te perlo klem slam ai kapor jong phi ka slam te daka bakren kumne kadan tang daka bahi ka phone tengam la raban keren artat ben ya artat di ka phone te ngan ngan screen record phone men pen pi kumno ban le kita step by te perlok to ya lek no direct sya ka tak tuping bang imut ban ye keren te menta lang ba jong new am an pen pi kumno ban ya free Instagram follower te ke margin play pi u te un pen gini 5 free follower te kenai unai free follower pi santali klem don kam kono kono ro te pi suta chang ne get te hang ne pi de ban don kam ban login te pi suta login te hang ne pin su ai phone number username or email address te pin su ai phone number jong phi bane email jong phi ru mlai te pin ai password jong phi untuk kalau proses mentah te kau yang asal ini nomor ngalaju login teng Drive ba laju login pin ya free ma te hang ne kan pin chai offer kalau kum te 50% off $100 $100 la duna hajar hi ne persen off $1 kita ipon do si jar si phal tali te kan pin bon cho kan ero nya persen sa $100 kalau tips hani la poi sa hajar ya kan do hajar coin Tesis pun i kunto ringen ai be te cross bahan yang do mehang ne nai te cross bakum tema te nes kle do don te hang ne pila ban the ro kumong ang ke don ro ba pila ban the ma ya ki ta ki coin ki follower te da pi the kinda dollar ke ne hang ne kalau donasi jar punya berapa sangat dan punya ke off kumba 40% punya off te kene pan 0.9 dollar tarai kan long bet berapa tengka te gitu punya nyamut ki follower te kado kumta terhado kan isi sepakat kendai dollar punya 100% off te punya ado ar hajar ngut ki follower te gitu kedai kim dai than ki golden follower ma pin mari dan ar jai follower wai dai tam follower hi wai pan dai golden follower ne follower ne golden follower da pita sate golden follower pinya i ya per pat idar mene ha follower pinya i ado khatsis pa khat kenda dollar long ar hajar ngut ki follower ne pat golden follower siswa khat kenda dollar punya tang si jar hi follower te ki kham do nama kham ram daro da ka ba hang ne follower via free follower tang nye hosan coin punya santali follower sangut follower te ki kan yin pa ga dai ne khle do te ke golden follower pan pin i dan da punya sangut di follower
Pinya hado tang pinya tang san ngot hi follower hado khatsis ba san pheu tali ki point te hang to pin song tho ma ka jing fer golden follower ba ki git badai tang ki follower hi ka jing fer hang to kalang ba ki golden follower ki kham fer tan ni ki follower ini kala tha hamne kim da unfollow than rai. Don't worry about the follower loss. We provide you with golden follower, the most loyal follower, most active. Một cái kim unfollow than re te kim bon re ki ba unfollow ki follower ki badai tang ki follower ki bon ki su ya unfollow baik ke jing pair ki normal follower but golden follower ke jing kapar ban complete ha bai order ke dai 10 minit do arsa unta golden follower patang san sakhan do kan arawa te follower quality ru go normal follower pinya real follower hi tang ba golden follower pinya real but active drop follower drop rate ro pinya normal follower kan drop do kran kan persen golden follower kan drop tang 0.2% hi 0 hado 2% keduna kama nang ngai pila sung tho hi kamut ayu te hang ne pat pinya yakini ya banta sang ne te penya ong ka ong yang not enough coin yang not enough coin ada ben sim daga free coin ane recharge semua daga pisa jangan like free coin yang tai kledo no ngan coba kane nanta chate free coin kledo pe pinya i hang ne ki pan daga dor ko ma mane te ngan ta chang ne free coin no manta touch free coin tang ne pi dai ban dan artli option ban ready ka 5 star nane ban watch an te ngan ta chang to watch an tang kom to pelasan kama tetnya do arpa telikan ayak pelasan kan tetang ketohi tangom tohi dalada padonya posan teliki kon yang tai te phila ben te kane tangan mentangan forward ya ke video nama HP dos ladapnya posan telikanya man pe sibon video te mentah ladapnya posan coin ne hane kemakin i te klik do te ladap ma ladap ban le ya kane ke ba sangut ki follower kumbala pen i hang ne sangut follower ma nya posan coin dengan le mentai hak te ka account jonga ke ba kerteng kane pengen peni pi mentai insta kerteng mentai follower dan kena kedan follower si jari sebab berapa kene pilih ini klik nah te mentah nanti seru ne dan kumne dan kum tema te mentah pat ngan si penyo itu follower kan sangut mau dengan yo tang sangut pipet yang saya riu ne nyamut riu tara te ngan touch na hang ne kiro touch hang ne mau tang kum to hi nya pan up kan ne te ngan touch hang ne ben kertek ma tha don penny up prapuar poi về prapuar and refresh kam si pang baik ni lah point notice ba start following you arun te kita ikin saja rumah we arun de teng ki jai te point notice ra dengan forward ke video dah ke slam than mah
Te ban check bala dep ni em lên hàng này dot lại tali mà lên hàng này ki dot sao dong kini hàng này try do ta chẳng to ta chẳng ni order te ta chẳng te klik do ba pi dong order untan ne pa yang te dong processing ma pada belum nak ladep kan I finish lawan we are bon terlima message page we are like sao san tri nhiều we are like sao san tri nhiều pra kendai teli tapi dia ra do kendai teli te tangan back baik kendai pel kita ikin sehir mah sebab kendai pel ikin sehir kita we are teli te baik entah sebab prafuai meneang ni sebab prafuai am lebih sedang pengen refresh mentah prap kendai pi prap kendai follower bikin nanti seru pengen refresh ni tu day bedang mentan bet ni sekon kita bedang mentah bet sudah berapa refresh biang lebih biang nilainya account aja refresh kendai pel menai berapa way mentah kendai pel kuma pilih mah datang kom tu and then dah pilih le bon telipan dah pilih le bon telihat kene mah dah pilih le bon telihat kene la bon sen kan yang ni bon telikon kan soong ke Instagram yang pi ban verify mà pin đây ni em pi tapi verify ya kata mo kam day ba chule captcha sa confirm tamam tahi